19ویں صدی مز کٲشِر شی علماہن ہٕنٛدِ اختلافٕکۍ بُنیٲدی وجوٗہات ٲسۍ اِمام بارن ہُنٛد کنٹرول، محرم جلوٗسن ہٕنٛز پیشوٲیی تہٕ خُمس تقسیٖم کرنہٕ کٮ۪ن معاملن پٮ۪ٹھ۔ وقتس سۭتۍ سۭتۍ بڑیٛاو یہِ اختلاف تہٕ اَمہِ اختلافن کٔر گروہ بندی ہٕنٛز شکل اختیار۔ چوٗنٛکہِ تمہِ وقتٕکۍ سرمایہ دار تہٕ أمیٖر طبقٕکۍ لُکھ ٲسۍ انصٲری علماہن سپورٹ کران، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ گوٚو یہِ اختلاف کینٛژس کالس أمیٖر غریٖب تہٕ گام شہر لڑایہِ منٛز تہِ تبدیٖل۔ أزکِس ویڈیوس منٛز کرو أسۍ مُفصلن یِمن فرقن ہٕنٛدِس وجوٗد یِنس پٮ۪ٹھ کتھ۔ 19ویں صدی منٛز اوس امام بارگاہ زڈیبل، یتھ زن مارک تہِ ونان ٲسۍ، شیین ہُنٛد وٲحد مرکزی امام بارٕ، تہٕ تمام بُزرگ شی علما ٲسۍ أتھی مارکس سۭتۍ وابستہٕ یژھان روزُن۔ امہِ امام بارٕچ دیکھ بال ٲسۍ نسل در نسل وراثتی طور میٖر شمس الدین عراقی سٕنٛدِ خاندانٕکۍ افراد کران، یِم زن موسوی سید تہِ ٲسۍ۔ امے وجہ سۭتۍ ٲسۍ معروٗفن یِمن مارک دار تہِ ونان۔ یِم مارک دار ٲسۍ مارکس سۭتۍ سۭتۍ میٖر شمس الدین عراقی سٕنٛدِ استانٕچ تہِ دیکھ بال کران، یُس زن امام بارگاہ زڈیبلس لرِ لوٚر اوس۔ کینٛژو وجوٗہاتو سۭتۍ یُس تمہِ وقتٕکیو شیعہ زِٹھیو تہٕ علماہو امام بارگاہ زڈیبلس نٔے مُتوٕلۍ بناوٕنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ مارک دار سٮ۪ٹھاہ ناراض گٔیہِ تہٕ یہِ بنیٛاو اکھ اختلٲفی مسلہٕ۔ اتھ سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ مارک دار پانس نظر انداز محسوٗس کران، تِکیٛازِ خُمسٕکِس سہمِ سادات حِصہٕ منٛز اوس نہٕ اڑٮ۪ن مارک دارن حِصے یِوان دِنہٕ، تہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ موسوی سید تہٕ مارک دار سٮ۪ٹھاہ ناراض ٲسۍ۔ 19ویں صدی منٛز اوس اودھ علاقس منٛز شی سلطنت۔ اودھ ٲسۍ وُنکٮ۪ن کِس اُتر پردیش تہٕ امہِ کِس اِرد گِرد علاقس ونان۔ شی تہراجن ہٕنٛدِ وجہ سۭتۍ ٲسۍ واریاہو کٲشرو شیو اودھ مہاجرت کٔرمٕژ۔ کٔشیٖرِ منٛز افغان حکوٗمت گِرنہٕ پتہٕ اوس اودھ سلطنتُک وزیٖر حکیٖم مہدی کٔشیٖرِ ؤری پتہٕ ؤری خُمس سوزان۔ سُہ اوس یہِ خُمس ہاے گام کِس سید صفدر رضویس سوزان، یُس سہمِ سادات ییٚتہِ کٮ۪ن سیدن منٛز تقسیٖم اوس کران۔ بنابر احتِیاط اوس نہٕ سید صفدر شاہ کینٛژن موسوی سیدن خُمس دِوٲنی، تِکیٛازِ تِمن اوس نہٕ صند کِہینۍ، ییٚمہِ وجہ سۭتۍ موسوی سید سٮ۪ٹھاہ ناراض ٲسۍ، تِکیٛازِ امہِ سۭتۍ لٔگۍ لُکھ تِہنٛدِس سید آسنس پٮ۪ٹھ شک کرنہِ۔ امہِ وجہ سۭتۍ گٔیہِ پٲنۍ پانے رضوی سید تہٕ موسوی سید اکھ أکِس مُقٲبِل کھڑا۔ موسوی سیدن ہُنٛد رد عمل اوس یوٗتاہ سخت کہِ سید صفدر رضوین کوٚر خُمس بٲگراونہٕ نِش اِنکارٕے۔ یہِ مسلہٕ روٗد حل گژھنَے۔ تمہِ ساتٕکۍ ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ عٲلِم کٲشِر سماجس منٛز ٲسۍ انصٲری علما، تہٕ امہِ پتہٕ رٔٹ انصٲری علماہو یہِ خُمس بٲگراونٕچ ذِمہٕ دٲری، تہٕ واریاہس کالس رٔٹ خُمس بٲگراونٕچ ذِمہٕ دٲری تمہِ وقتٕکۍ انصٲری خاندانٕکۍ ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ عٲلِم مُلا فضل انصاریَن۔ مُلا فضل انصاریَن تہِ کٔر خُمس بٲگراونہٕ کِس معاملس منٛز موسوی سید نظر انداز، ییٚمہِ سۭتۍ پرٲنۍ پانے انصٲری تہٕ رضوی اکہِ طرفہٕ روٗدۍ تہٕ تِمن دۄنوٕنی خِلاف ٲسۍ موسوی سید۔ 1817 منٛز اودھ کِس حکیٖم مہدی سٕنٛدِ وفات پتہٕ گوٚو نیبرٕ پٮ۪ٹھ خُمس یُن بنٛد، تہٕ 1846 منٛز مُلا فضل انصاری سٕنٛدِ وفات پتہٕ رٔٹ خُمس بٲگراونٕچ ذِمہٕ دٲری مُلا جواد انصاریَن، تہٕ مُلا جواد انصاریَن تہِ کوٚر خُمس بٲگراونہٕ کِس معاملس منٛز کینٛہہ موسوی سید نظر انداز۔ زڈبلٕکۍ مارک دار یِم زن موسوی سید ٲسۍ پننِس پانس نظر انداز محسوٗس کران، تِکیٛازِ اکہِ طرفہٕ ٲسۍ تِم خُمسٕکۍ تقسیٖمس پٮ۪ٹھ اختلاف تھاوان تہٕ بیٚیہِ طرفہٕ اوس تِمن نِش مارکٕچ ایتھارٹی نِنہٕ یِوان۔ تمہِ وقتہٕ ٲس کٔشیٖرِ منٛز شال بٲفی ہٕنٛز کٲم عروٗجس پٮ۪ٹھ، تہٕ واریاہن شِین ٲسۍ پنٕنۍ کارخان، تہٕ تتہِ ٲسۍ عام طور شی کٲرگرٕے کٲم کران۔ چوٗنٛکہِ شی کٲرگرن ٲس نہٕ بدل کُنہِ جایہِ کٲم میلٲنی، تمہِ ساتٕکۍ شی کارخان مٲلِک ٲسۍ شی کٲرگرن کم موٚزوٗرِ پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن کارخانن منٛز کٲم دِوان، تہٕ بیٚیہِ طرفہٕ ٲسۍ امہِ وقتہٕ شِین ہٕنٛز علمی تہٕ دیٖنی حالت تہِ بحرانُک شِکار، تحت دیٖنٕکۍ بُنیٲدی فرٲیض تہٕ اصوٗلن مُتعلق تہِ ٲس نہٕ شِین زانکٲری۔ أتھی دوران چھُ 1850 منٛز ایران پٮ۪ٹھ اکھ مُبلِغ بنامے سید ابراہیم قزوینی کٔشیٖرِ تشریٖف انان۔ کٲشرٮ۪ن شِین ہٕنٛز یہِ حالت وٕچھِتھ کٔر سید ابراہیم قزوینین ییٚتہِ فرہنگی کٲم کرنٕچ کوٗشش، تہٕ تٔمۍ یژھ ییٚتہِ نمازے جماعت قٲیِم کرُن تہٕ لوگُن ییٚتہِ خۄطبن ہُنٛد سلسلہٕ شروٗع، یُس زن امہِ برونٛہہ کٔشیٖرِ منٛز سپدان اوس نہٕ۔
چونکہ زیڈبل امام بار اوس تمہِ ساتہٕ مرکز، اسلیے کٔر سید ابراہیم قزوینین یہِ کٲم زیڈبل امام بارسٕے منٛز شروٗع. یِمو کامیو سۭتۍ گٔیہِ کارخان مٲلک سٮ۪ٹھاہ ناراض تہٕ تِمن گوٚو تکلیٖف امہِ سۭتۍ، تِکیازِ عام کٲرۍگر لٔگۍ نمازِ جماعتس تہٕ خۄطبن منٛز شرکت کرنہِ، ییٚمہِ سۭتۍ تِہنٛدٮ۪ن کارخانن ہٕنٛز کٲم کم ٲس گژھان تہٕ تِمن مٲلی نۄقصان اوس گژھان. یِمو شی کارخان مٲلکو کٔر سید ابراہیم کٔشیٖرِ منٛز ژلراونہٕ خٲطرٕ منصوٗبہٕ بنٛدی. تمہِ وقتہٕ کِس بادشاہ سٕنٛدِس دربارس منٛز ٲسۍ یِمن سرمایہ دارن پنٕنۍ نفر تہٕ تِمو منٛز اوس اکھ معروٗف انسان ییٚمِس ناو حکیٖم عظیٖم اوس، یُس زن اکھ رایل فِزِشن اوس مہاراجا سٕنٛدِ دربارُک، تہٕ سُہ اوس شی مذہبس سۭتۍ تعلق تھاوان. یِمو کرنو حکیٖم عظیٖم یہِ باور کہِ یُس ہسا سید ابراہیم قزوینی چھُ یہِ ہسا چھُ شی دیٖنس خلاف تبلیٖغ کران تہٕ بیٚیہِ ہسا چھِ أمۍ سٕنٛدِ ییٚتہِ روزنہٕ سۭتۍ شِیا سُنی فساد وۄتھنُک خطرٕ، تہٕ بیٚیہِ ہسا چھُ یہِ اکھ جاسوٗس، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ سید ابراہیم قزوینیس کٔشیٖر ترٛاوٕنۍ پیٚیہِ تہٕ قانوٗنی طور آو سُہ کٔشیٖرِ منٛز کڑنہٕ. نیران ووٚن سید ابراہیم قزوینین کہ شیان کشمیر امام حسین را می دانن ولی خدا را نمی شناسن، کہ کٲشرٮ۪ن شِین ہسا چھِ آزاداری ہٕنٛدِ وجہ سۭتۍ امام حسین علیہ السلام سٕنٛز زان، اما خۄدایس چھِنہٕ وُنہِ زانان. سید ابراہیم قزوینی سٕنٛدِ نیرنہٕ پتہٕ چھُ 1851 منٛز امام بارگاہ زیڈبل کِس مُتوِل روزنہٕ کِس مسلس پٮ۪ٹھ اختلاف کھڑا گژھان. سید ابراہیم سٕنٛدِ نیرنہٕ پتہٕ چھِ یہِ کوٗشش گژھان کہِ امام بارس گژھِ انتظامیہ آسٕنۍ تہٕ وِرٲثتی مُتوِل گژھن ہٹاونہٕ یِنۍ، ییٚمِکۍ مارکدار سٮ۪ٹھاہ مُخالفت چھِ کران. یہِ اختلاف چھُ لڑایہِ منٛز ہٮ۪وان تبدیٖل گژھُن، اما حکیٖم عظیٖم یُس زن مہاراجا سٕنٛدِ دربارُک شی رایل فِزِشن اوس چھُ یہِ لڑٲے بیٚہناوان. حکیٖم عظیٖم چھُ مارکدارن ہٕنٛدِس حقس منٛز فٲصلہٕ دِوان تہٕ چھُ یہِ ونان کہِ مارکدارو ہسا چھےٚ پنٕنۍ ذمہٕ دٲری اصل پٲٹھۍ نِبٲومٕژ، اسلیے ہسا چھُنہٕ کٲنٛسے یہِ حق تِم ہٹاونٕکۍ. حکیٖم عظیٖم چھُ عٲرضی طور یہِ فتنہٕ بیٚہناوان، اما 1852 منٛز حکیٖم عظیٖم سٕنٛدِ وفات پتہٕ چھِ یہِ لڑٲے بیٚیہِ زنٛدٕ گژھان تہٕ چھِ وقت گُزرنس سۭتۍ سۭتۍ وارٕ وارٕ زٕ مُختٔلِف گروہ تشکیٖل دِوان. مُلا جواد انصاری یُس زن مُلا فضل انصاری سُنٛد فرزند اوس واریاہ با تقوا تہٕ بڑِ پایُک عٲلِم. شیعانِ کشمیٖر کِتابہِ ہُنٛد لیکھن وول چھُ ونان مُلا جواد انصاری ہسا اوس علمس تہٕ تقواہس منٛز عظیٖم درجس پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ ہسا اوس معنویت کٮ۪ن عظیٖم مقاماتن پٮ۪ٹھ ووتمُت. مُلا جواد انصارین تہِ کوٚر خُمس بٲگراونہٕ کِس معاملس منٛز اکھ منفرد طٔریٖقہٕ اختیار تہٕ اوس خُمسٕکۍ 2 حصہٕ صند دار سیدن منٛز بٲگراوان تہٕ اکھ حصہٕ مشکوٗک سیدن منٛز. مُلا جواد انصاریَس ٲسۍ تمہِ وقتٕکۍ سرمایہ دار طرفدار تہٕ واریاہ کثیٖر تعداد لُکن ہٕنٛز تہِ ٲس تٔمِس سپورٹ کران. بطورِ سٲبقہٕ ٲسۍ موسوی سید تہٕ مارکدار امہِ تقسیٖم سۭتۍ ناراض تہٕ وارٕ وارٕ لوٚگ یہِ اختلاف بڑنہِ اور مُلا جواد انصاری تہٕ أمِس سۭتۍ وابستہٕ لُکھ لٔگۍ اکھ گروہٕچ شکل اختیار کرنہِ یتھ برونٛہہ کُن پتہٕ فرقے قدیٖم ناو پیوٚو. 1872 منٛز مدیٖن صاحب استانس نزدیٖک اکھ مسجد بناونہٕ کِس معاملس پٮ۪ٹھ گٔیہِ شِیا سُنی دنگہٕ شروٗع. یِمن دنگن منٛز آو زیڈبلس لوٗٹ کرنہٕ تہٕ گرٕ آیہِ زالنہٕ تہٕ زیڈبلُک امام بار تہِ آو پوٗرٕ پٲٹھۍ زالنہٕ. دنگن منٛز آیہِ شی کارخان مٲلکن ہٕنٛدۍ مکان ژھٲنڈِتھ زالنہٕ تہٕ یِمن دنگن منٛز آیہِ تقریٖبن 100 کھۄتہٕ زیادٕ مکان زالنہٕ تہٕ زیڈبلُک امام بار تہِ اوس پوٗرٕ دوٚدمُت. 1872 شِیا سُنی فسادو پتہٕ کٔرٕکھ یہِ کوٗشش کہِ زیڈبلُک امام بار گژھِ نَیہِ بناونہٕ یُن تہٕ تٔمِس گژھِ از سارے نٔو تعمیٖر گژھٕنۍ. نَیہِ تعمیٖر دوران آیہِ زیڈبلٕچ مارکدار فیملی یۄس زن وِراثتی طور زیڈبل امام بارس دیکھ بال ٲس کران تِم آیہِ سایڈ لاین کرنہٕ تہٕ تعمیٖر پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نٔے مُتوِلۍ ٲسۍ بناوٕنۍ تمہِ ساتہٕ آیہِ نٔے مُتوِلۍ بناونہٕ تہٕ زیڈبلٕکۍ مارکدار آیہِ امہِ نِش سایڈ لاین کرنہٕ. زیڈبل کیو مارکدارو کوٚر نہٕ یہِ قبوٗل کِہینۍ تہٕ یہِ مسلہٕ روٗد حل گژھنٕے. نتیٖجتن یِم نٔے مُتوِلۍ ٲسۍ زیڈبل امام بارٕکۍ تِم تہِ ٲسۍ پننِس پانس مُتوِلۍ مانان تہٕ ہُپٲرۍ یِم مارکدار ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ پننِس پانس زیڈبل امام بارُک مُتوِلۍ مانان. یہِ اختلٲفی مسلہٕ روٗد حل گژھنٕے تہٕ وارٕ وارٕ لوٚگ سماجس منٛز یِمو مسٲیلو سۭتۍ شِگاف پٲدٕ گژھنہِ.
कह काल पते 1867 शिया सुन्नी फसादों पत् 1869 मज आगा सैयद महदी मूसवी यमिस सरकार महदी ते वनान नजफ पे कशीर तशरीफ अनान। तम वक्त मज खाली मुजतहिदन सरकार वन तो वन कि आगा सैयद महदी हसा मज गोडनुक सह इल्म युस इज्तिहाद किस दर्जस पे फैज ओस। आगा सैयद महदी 1869 मज 27 वहर नजफ पे तशरीफ अनान तो सोस अख मूसवी सैयद। चूंकि मार्कदार ते मूसवी सैयद तो बे तुम पन्नस पानस zadibal मार्क मुतवल मानान, तिम कोशिश करान सैयद महदी मूसवी या सरकार महदी zadibal इमाम बारस मज तो तती कर सह पन दीनी खिदमात अंजाम। आगा सैयद महदी मूसवी zadibal इमाम बारस मज तशरीफ अनान तो सैयद इब्राहिम qazwini सिंदी पे सह zadibal इमाम बारस मज नमाज जमात कायम करान तो खुतबन हुंद सिलसिल जारी थावान। चूंकि आगा सैयद महदी समाज के मुतवसित तबके पे इसलिए सह दीनी कामन सत समाज के गरीब तो मुतवसित तबक मुश्किलात ते बरतरफ करने कोशिश करान। यह वजह गरीब तो मुतवसित समाज किस तबकस मज आगा सैयद महदी वारियाह मकबूल तो मारूफ। सैयद इब्राहिम qazwini सिंदी पे कारखान मालिकन सैयद महदीस निश नाराजगी तिकाज कारीगरन हुंद नमाज जमात तो मजालिस दीनियन मज शिरकत सत कारखान मालिकन माली नुकसान गसान तो बेयम नई मुतवल zadibal इमाम बारक तिमन सैयद महदी मूसवी सुन तौर यून पसंद कहें। अमे मूजूब कर सरमायादार तबकन सैयद महदीस खिलाफ साजिश तो कर महाराजा रणबीर सिंह सिंदिस दरबारस मज सैयद महदी सं शिकायत। तिमो वोन रणबीर सिंगस यह कि सैयद महदी हुकूमत इराक तो हिजाजुक जासूस तो अम सद ये रोजन सत्य बे शिया सुन्नी फसाद वथित, इसलिए करुन सैयद इब्राहिम qazwini सिंदी पे सैयद महदी तशीर मज खारिज। सैयद महदी आव दरबार बुलावन, सैयद महदीस सत कथ कर महाराजा रणबीर सिंगन सैयद महदीस मुतलिक तमाम कथ रद। कारखान मालिकन तो सरमायादार तबकच यह नाकाम कोशिश तिहज नाराजगी तो नारज़ायती बढ़ावान तो तिम आगा सैयद महदी मूसवी तो मार्कदारन zadibal इमाम बारस मज असन निश रुकावान। तो अथी दौरान 1860 मज मुल्ला जवाद अंसारी सुन बाबथर यमिस मौलवी हैदर अली अंसारी नाव नजफ पे कशीर तशरीफ अनान। इमाम बारगाह zadibal नई मुतवल मुल्ला हैदर अंसारियस zadibal इमाम बार संभालनुक दावत दिवान। मौलवी हैदर अली अंसारी इमाम बारगाह zadibal सदारत रटान, अम्मा मौलवी हैदर अली अंसारी आगा सैयद महदी मूसवी तो सैयद इब्राहिम qazwini पे नमाज जमात कायम करान कह बल्कि बाजी मौकन पे अत खुतब दिवान। मौलवी हैदर अली अंसारी सिंद अम काम सत यानी zadibal इमाम बार सदारत रटन सत पन पाने मौलवी हैदर अली अंसारी तो आगा सैयद महदी अकिस मुकाबिल खड़ा गसान। आगा सैयद महदी खुम्स किस तकसीम करने किस मामलस पे मौलवी हैदर अली अंसारियस सत इख्तिलाफ थावान। गर्च मौलवी हैदर अली अंसारी तो आगा सैयद महदी अकिस सत इज्जत सान पेश यवान, अम्मा मौलवी हैदर अली अंसारी आगा सैयद महदीस मुजतहिद मानान कह। हपोर तम वक्त शी समाज अपर क्लास तो लवर क्लास तबकन मज तकसीम गोमुत, यथ मज अपर क्लास तबकस मज तिम लुख यम जन परमित लिखमित रसूखदार दरबारस मज जान थावन वल तो अमीर खानदान तो अत बरक्स लवर क्लास लुख यम जन मजूर तबक गरीब आवाम यहज कसीर तैदाद मन मौजूद। अम तबक बंदी हुंद आगा सैयद महदी सठा मुखालिफ ये जन सरमायादार तबक तो अपर क्लास तबक अंसरी उलमहन तरफदारी करान। आगा सैयद महदीस इमो चीज़ों अलाव वारियाहन बाकियन मसलन पे मौलवी हैदर अली अंसारियस सत इख्तिलाफ यथ मज खुम्स तकसीम रुयत हिलाल तलाक दिनुक मसल वगैरह वगैरह काबिल जिक्र। यमन सारनी चीज़न मुकाबिल ईस्ताद गसित आगा सैयद महदी गरीब तो मुतवसित तबकस मज मुकाविम तो मारूफ शख्सियत बनियामुज तो गरीब तो मुतवसित लुकन हुंद तमिस कसीर सपोर्ट मैसर। इमन तमाम वाक़हन हंदिस नतीजस मज शी समाजस मज नो ग्रोह तश्कील गसान यथ जन फ़िरक़ाए जदीद नाव पेवान। यह ग्रोह आगा सैयद महदी मूसवी तो अमिस सत वाबस्त लुकन हुंद आसान। ये इख्तलाफ बिल आखिर अत हैतस पे वातान कि फ़िरक़ाए जदीद तरफदार जिठ तो आगा सैयद महदी दरबार किस कोटस मज zadibal इमाम बार सदारत हासिल करने खातिर गसान, यथ मज बिल आखिर दरबार हुकूमती सतहस पे शियन फ़िरक़ाए क़दीम तो फ़िरक़ाए जदीद ग्रोहन मज तकसीम करान। चूँकि अंसारी उलमहन हंद जद मूसवी उलमहन हंदो जदो ब्रोह कशीर आमद, इसलिए तिमन
zadibal imam bar yiwan dinu tہٕ Firqaye Jadeedس چھُ imam bargah Hasan Abad yiwan dinu. یِتھَے کٔنۍ چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن باقیَن علاقن منٛز تہِ imam bargah تہٕ جلوٗسن ہٕنٛز تقسیٖم یِوان کرنہٕ. Firqaye Jadeedٕکۍ عٲلِم ٲسۍ نہٕ Firqaye Qadeem کٮ۪ن imam بارن منٛز اژان تہٕ یِتھَے کٔنۍ ٲسۍ نہٕ Firqaye Qadeemٕکۍ علما تہِ Firqaye Jadeed کٮ۪ن imam بارن منٛز اژان کِہیٖنۍ، یُس چیٖز وُنیُک تام تہِ جٲری چھُ. چوٗنٛکہِ imam bargah zadibal اوس Firqaye Qadeemس تل، اسلیے ٲسۍ 19ہمہِ صدی منٛز یِمے شِیَن ہٕنٛدۍ نُمٲیندٕ باسان. حالانکہِ 19ہمہِ صدی ہٕنٛدِس ٲخرس منٛز چھُ Firqaye Jadeed کٮ۪ن طرفدارن ہٕنٛز تعداد کٲفی بڑان تہٕ تِم چھِ Firqaye Qadeemس برابر گژھان. 1897 منٛز آغا سید مہدی سٕنٛدِ وفات پتہٕ چھُ آغا سید محمد، یُس زن آغا سید مہدی سُنٛد زیُٹھ نیٚچوٗ آسان، Firqaye Jadeedٕچ باغ دورِ سمبالان تہٕ سُہ چھُ 1897 منٛز بڈگٲمِس منٛز اکھ بوٚڑ بارٕ imam بار بناوان، یُس زن برونٛہہ کُن پتہٕ Firqaye Jadeedُک مرکز چھُ بنان. دۄن فرقن ہٕنٛدِس اختلافس سۭتۍ سۭتۍ اوس وقت گُزرنس سۭتۍ سۭتۍ سماجِک تقاضہٕ تہِ بدلان. یِم تقاضہٕ مدنظر تھٲوِتھ چھُ حیدر علی انصاری تہٕ Firqaye Qadeemٕکۍ زِٹھۍ شِیَن ہٕنٛز گۄڈنِچ شِیا ایسوسیشن بناوان، یتھ زن تِم Anjumane imamaia ناو چھِ تھاوان. یہِ انجُمن ٲس عام لُکن ہٕنٛدِس ڈونیشنس پٮ۪ٹھ پکان تہٕ امہِ انجُمنٕکۍ اہداف ٲسۍ مروجہ تہٕ دیٖنی تعلیٖم ہُنٛد فروغ، دیٖنی مدارسن ہٕنٛز تاسیٖس، قومٕکۍ بدعات ختم کرٕنۍ تہٕ غریٖبن، یتیٖمن تہٕ مسکیٖنن ہٕنٛز امداد کرٕنۍ. پونٛسن ہٕنٛزِ کٔمی ہٕنٛزِ وجہ سۭتۍ ہیٚچ نہٕ یہِ انجُمن پننٮ۪ن اہدافن اصل پٲٹھۍ وٲتِتھ کینٛہہ، اما توتہِ کم زیادٕ ٲس یہِ انجُمن پننٮ۪ن اہدافن متعلق کٲم کران. اما بدقٕسمتی سان زڈبلس منٛز أکِس پنڈت سٕنٛز لاش شِیا زمیٖنس منٛز نیرنہٕ سۭتۍ چھُ واریاہن شِین کوٹ کیس گژھان. یِم پونٛسہٕ Anjumane imamaia خٲطرٕ جمع ٲسۍ کرنہٕ آمٕتۍ چھِ أتھۍ کوٹ کیسس لگان. اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ناخۄشایند واقعات گژھان، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یہِ Anjumane imamaia کٲم کرٕنۍ بنٛد چھِ کران. آغا سید مہدی سٕنٛدِ وفات پتہٕ اوس آغا سید محمد Firqaye Jadeedٕچ پیشوٲیی کران. Firqaye Qadeemس تہٕ Firqaye Jadeedس درمیان ٲس دُشمنی واریاہ بڑیمٕژ، حتیٰ یِم ٲسۍ ذاتن تہِ اکھ أکِس مُخٲلف گٔمٕتۍ. Anjumane imamaia ہس مُقٲبِل چھُ Firqaye Jadeed اکھ نٔو تنظیٖم بناوان، یتھ زن تِم hami الاسلام ناو چھِ تھاوان، ییٚمِچ پیشوٲیی آغا سید محمد چھُ کران. Firqaye Jadeed اوس تمہِ وقتہٕ ویسٹرن ایجوکیشنس واریاہ مُخٲلف، ییٚلہِ زن Firqaye Qadeemس ٲس اتھ متعلق اکھ مختلف راے تہٕ تِمو اوس Anjumane imamaia تنظیٖم تحت اکھ سکوٗل تہِ زڈبلس منٛز قٲیِم کوٚرمُت، یتھ زن تِمو امامیا سکوٗل ناو اوس تھوٚومُت. hami الاسلام چھُ تمام شی نشین علاقن منٛز مکتب کھولان. آغا سید محمد چھُ آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی سٕنٛز فقہی کِتاب بنامِ عروۃ الوثقہُک کٲشُر ترجمہٕ کران، یۄس زن کٔشیٖرِ منٛز کٲشِر کِتاب ناوٕ سۭتۍ معروٗف چھےٚ گژھان. یہِ کٲشِر کِتاب چھےٚ Firqaye Jadeed کٮ۪ن تمام مکاتبن منٛز پرناونہٕ یِوان. یِمو دۄیو فرقو ورٲے چھےٚ 1932 منٛز شِیا جوانن ہٕنٛدۍ دٔسۍ اکھ تنظیٖم یِوان بناونہٕ، یتھ زن Anjumane Behbodaye شِیان کشمیٖر ناو چھُ آسان. یہِ تنظیٖم ٲس کٔشیٖرِ منٛز شِیَن منٛز امہِ نوعیتٕچ گۄڈنِچ تنظیٖم، ییٚمِچ پیشوٲیی مولوِیو بجاے جوان ٲسۍ کران. امہِ تنظیٖم ہُنٛد فاونڈنگ پریزیڈنٹ اوس مرزا محمد تقی، یُس زن اکھ امیر تہٕ فلنتھراپسٹ انسان اوس. یہِ تنظیٖم چھےٚ شِیا قوم بیدار کرُن تہٕ شِیَن منٛز مروجہ تعلیٖم ہُنٛد فروغ پنُن ہدف تہٕ ایجنڈا قرار دِوان. Anjumane Behbodaye چھےٚ نوروزچہِ چھُٹی خٲطرٕ گورمنٹس منٛز پٹیشن درج کران، یۄس زن پتہٕ قبوٗل تہِ چھِ گژھان تہٕ بِلاخر نوروز چھُ اکھ سٹیٹ ہالِڈے بناونہٕ یِوان. چوٗنٛکہِ اہلِ سُنت ٲسۍ شِین جمعہ نہ پرنس پٮ۪ٹھ تانہٕ دِوان، اسلیے یہِ تانہٕ تہٕ ملامت ختم کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ نمازِ جُمعہٕچٮ۪ن برکات حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ چھےٚ Anjumane Behbodaye شہرِ سرینگرس منٛز نمازِ جُمعہ قٲیِم کرنٕچ کوٗشش کران. تِم چھِ 1930 کِس کتھ تام ؤرۍیس منٛز ڈلگیٹس منٛز کامیٲبی سان گۄڈنیُک نمازِ جُمعہ قٲیِم کران، ییٚمِچ پیشوٲیی شیخ عبدالعلی چھُ کران. یہِ نمازِ جُمعہ قٲیِم گژھنہٕ سۭتۍ ٲسۍ Firqaye Qadeem تہٕ Firqaye Jadeedٕکۍ علما موردِ سوال یِوان، اسلیے چھِ یِم دۄنوے فرقہٕ یہِ نمازِ جُمعہ قٲیِم گژھنس پٮ۪ٹھ رد عمل ہاوان. پننِس رد عملس منٛز چھِ Firqaye Qadeem تہٕ Firqaye Jadeedٕکۍ علما جُمعہ قٲیِم نہ کرنہٕ خٲطرٕ دٔلیٖلہٕ انان تہٕ چھِ Anjumane Behbodaye یُک جُمعہ قٲیِم کرُن غلط قرار دِوان. Anjumane Behbodaye چھِ ڈلگیٹ پتہٕ کامیٲبی سان چنکرال محلہ تہٕ تمہِ پتہٕ چھزبلس منٛز جُمعہ قٲیِم کران.
اَمہِ پتہٕ انجمن بہبودی زڈبلُک رُخ کران تہٕ تِم چھِ زڈبل حٲج مسجد منٛز جمعہ قٲیِم کرنٕچ کوٗشش کران. اما بدقسمتی سان گۄڈنِکسٕے جمعہس پٮ۪ٹھ چھِ اَتہِ لڑٲے گژھان یتھ منٛز واریاہ زخمی تہِ چھِ گژھان. اتھ لڑایہِ منٛز چھِ فرقے قدیم تہٕ فرقے جدیدٕکۍ پیروکار پنُن اختلاف مٔشرٲوِتھ یِکوٹہٕ اتھ جمعہس خلاف لڑٲے کران تہٕ فرقے قدیمٕکۍ علما چھِ یِمن خلاف اکھ فتوا تہِ جٲری کران. اَمہِ واقعہٕ پتہٕ چھِ انجمن بہبودی کارکُن انجمن نِش وارٕ وارٕ دوٗری اختیار کران تہٕ بالآخر أکسٕے ؤرِیس انٛدر انٛدر چھےٚ یہِ انجمن بنٛد گژھان. 8 مارچ 1931 چھُ آغا سید محمد یُس زن فرزندِ آغا سید مہدی یا سرکار مہدی اوس وفات سپدان. آغا سید محمد سٕنٛدِ وفات پتہٕ چھُ فرقے جدیدٕچ پیشوٲیی آغا سید محمد سُنٛد بوٚڑ ہیوٗ نیٚچوٗ آغا سید احمد کران. 1938 منٛز چھُ آغا سید احمد اکھ انجمن بناوان بنامے انجمنے موسوی. سید احمدن بنوو دُبارٕ میٖر شمس الدین عراقی سُنٛد استانہٕ حسن آباد امام بارٕچ بازسٲزی کٔرٕن تہٕ 1945 منٛز چھُ آغا سید احمد وفات سپدان تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ آغا سید یوٗسف یا آیت اللہ سید یوٗسف المعروف بوٚڑ آغ صوب فرقے جدیدٕچ پیشوٲیی سمبالان. آیت اللہ سید یوٗسف یا بوٚڑ آغ صوب اوس لُکن منٛز واریاہ معروٗف تہٕ تٔمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن اوس لُکن واریاہ اثر انداز تراوان. آغا سید یوٗسف چھُ انجمنے شریٖیٕچ سنگِ بُنیاد تراوان یۄس زن سٮ۪ٹھاہ معروٗف چھےٚ گژھان. انجمن شریٖی ٲس بُنیٲدی طور شرعی عدالت چلاوان یور زن غٲر مُسلمان تہِ فٲصلہٕ کرنہٕ یِوان ٲسۍ. 1951 منٛز چھُ آغا سید یوٗسف باب العلمٕچ سنگِ بُنیاد تراوان. امہِ ورٲے تہِ چھِ آغا سید یوٗسف باقٕے دیٖنی خدمات تہٕ مدارسے دیٖنین ہٕنٛز تاسیٖس کران. آغا سید یوٗسف چھُ امام بارگاہ حسن آباد تہٕ امام بارگاہ بڈگامس منٛز تہِ فرہنگی کامہِ انجام دِوان. آغا سید یوٗسف چھےٚ سۄ شخصیت یۄس زنہٕ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سٕنٛز مرجیت کٔشیٖر منٛز یژناوان چھےٚ تہٕ انقلاب پتہٕ چھےٚ یژناوان انقلابُک پیغام کٲشرٮ۪ن شِین منٛز. 1962 منٛز آغا سید یوٗسف سٕنٛدِ وفات پتہٕ چھےٚ جانشیٖنی پٮ۪ٹھ فرقے جدیدس منٛز لڑٲے سپدان ییٚمہِ کِس نتیٖجس منٛز انجمن شریٖی تہٕ فرقے جدید چھُ دۄن الگ الگ پارٹن منٛز تقسیٖم گژھان بنامے محمدی تہٕ مصطفی. آغا سید یوٗسف سٕنٛدِ وفات پتہٕ چھُ فرزندِ آغا سید یوٗسف بنامے آغا سید محمد پننِس پانس فرقے جدید تہٕ انجمن شریٖیُک حقیٖقی جانشیٖن سمجھان یۄس زن تٔمۍ سٕنٛدِس پِتٕر بٲے آغا سید مصطفیٰ ہس قبوٗل چھنہٕ آسان کِہینۍ. قابلِ ذِکر کتھ چھِ یہِ کہِ آغا سید مصطفیٰ ہس چھِ فرقے جدیدٕکۍ بیشتر وابستہٕ لُکھ جانشیٖن مُقرر کران. نتیٖجتن چھِ فرقے جدیدس سۭتۍ وابستہٕ لُکھ تہِ دۄن حِصن منٛز تقسیٖم گژھان. تِم یِم آغا سید مصطفیٰ سٕنٛدۍ طرفدار چھِ آسان تِمن چھِ مصطفی یِوان وننہٕ تہٕ تِم یِم آغا سید محمد سٕنٛدۍ طرفدار چھِ آسان تِمن چھِ محمدی یِوان وننہٕ. امہِ لڑایہِ پتہٕ چھنہٕ انجمن شریٖیس سۄ حیثیت تہٕ وقار روزان کِہینۍ یۄس زن بٔڑِس آغ صوبنہِ وِزِ تتھ آسان اوس تہٕ بطورِ سابقہٕ چھِ امہِ پتہٕ امام بار تہِ محمدی تہٕ مصطفی بنان تہٕ محمدی چھِنہٕ مصطفیین ہٕنٛدۍ امام بارن منٛز اژان تہٕ مصطفی چھِنہٕ محمدی ہٕنٛدٮ۪ن امام بارن منٛز اژان. آغا سید مصطفیٰ تہٕ آغا سید محمد چھِ پننہِ پننہِ جایہِ الگ الگ انجمن شریٖی چلاوان. آغا سید مصطفیٰ سٕنٛدِ وفات پتہٕ چھُ فرزندِ آغا سید مصطفیٰ آغا سید حسن مصطفی انجمن شریٖیُک پیشوا بنان ییٚلہِ زن آغا سید محمد سٕنٛدِ وفات پتہٕ چھُ آغا سید ہادی محمدی انجمن شریٖیُک پیشوا بنان. فرقے قدیم چھُ فرقے جدید برونٛٹھٕے 1956 منٛز دۄن حِصن منٛز تقسیٖم گژھان بنامے عباسی تہٕ افتخٲری. یہِ تقسیٖم چھےٚ تمہِ ساتہٕ بارسس یِوان ییٚمہِ ساتہٕ فرقے قدیمٕکۍ کینٛہہ با اثر افراد چھِ مولوی افتخار انصاری یس فرقے قدیمٕچ پیشوٲیی دِوان مولوی عباس انصاری سٕنٛدِ بجاے. قابلِ ذِکر کتھ چھےٚ کہِ امہِ تقسیٖم پتہٕ چھِ قدیمی امام بارٕ اوقاف تہٕ شِیا ایسوسیشن مولوی افتخار انصاری سمبالان ییٚلہِ زن مولانا عباس انصاری چھُ انجمن اتحاد المسلمین بناوان تہٕ بیٚیہِ العباس ٹرسٹٕچ تاسیٖس کران یتھ تحت سُہ مُختلف دیٖنی خدمات انجام چھُ دِوان. شِیا ایسوسیشن تہٕ اتحاد المسلمین چھِ نظرِیٲتی طور تہِ اکھ أکِس نِش دوٗر گژھان یتھ منٛز شِیا ایسوسیشن پرو ایسٹیبلشمنٹ چھےٚ روزان ییٚلہِ زن اتحاد المسلمین چھےٚ پیلوِسایٹ کِس حقس منٛز آسان. مولوی افتخار انصاری سٕنٛدِ وفات پتہٕ چھِ افتخٲری فرقٕچ پیشوٲیی عمران رضا انصاری کران ییٚلہِ زن عباسی گروہٕچ پیشوٲیی چھُ مولانا عباس انصاری سٕنٛدِ وفات پتہٕ مولانا مسرور عباس انصاری کران.
کٲشِر شی یِم زَن سٲری امامیا شی چھِ وٕنکیٚنَس 4 لۄکٹٮ۪ن فرقن منٛز تقسیٖم گٔمٕتۍ. اَمہِ تقسیٖم بندی ہٕنٛدۍ نۄقصانات پیٚیہِ سارنٕے کٲشرٮ۪ن شِیَن تُلٕنۍ، یَتھ منٛز اقتصٲدی پسماندگی، علمی پسماندگی تہٕ مذہبی پسماندگی قٲبلِ ذِکر چھِ. ییٖتِس کالس محرم جلوٗس، مرثی خانہِ، مسجد تہٕ امام بارٕ یِمن 4 فرقن سۭتۍ وابستہٕ روزن، تیٖتِس کالس روزِ فرقہٕ پرستی زِنٛدٕ تہٕ سٲنۍ پسماندگی روزِ نسل در نسل برونٛہہ کُن پکان. ضروٗرت چھےٚ اَمہِ چیٖزٕچ کہِ یِم 4 فرقہٕ گژھن پانہٕ ؤنۍ مُتحد گژھٕنۍ تہٕ گژھن یِکوٹہٕ باہمی اتحاد تہٕ اتفاقِ راے سۭتۍ قومٕچ پسماندگی دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ کوٗشش کرٕنۍ.